fop jantoro ɗon lan hakkil simi yetike on faamo moƴƴa gollite ɗon kadi ko mi wi on kon waɗon kadi ko mi faala kon min kadi mi waɗa ko faale ɗon kon naɓiɗen programme ji meɗen ni naɓe no woduno ɗo himɓe yaltunoɓe mokkilan yennilan aybinilan e hoore gonga kam mi jonnuno yawoy ha laaɓani ɓe gonga kanko gonga ɓe yaltoy ɓe toritoy yaafu e hoore nde yewtere nde ɓe waɗuno nde minni min mi ala haaju e maɓɓe mi inni mi ala haaju e maɓɓe few haray noon Amara Camara no yewtuno ɗo présidentiel udalen kadi yewtere abbe e jentito ɗon nde ɗo andi toon nde moƴƴa parce que ko sérieux mi jogui. Que je peux vous dire avec certitude, c'est qu'il y a quelques mois en Guinée, le président Selou était privé de certaines libertés, dont des libertés de déplacement, sortir du pays. L'arrivée du CNRD a rendu cela facile. Il peut partir et revenir de la Guinée, rentrer en Guinée, c'est chez lui, c'est la terre de ses ancêtres. Et ce dont vous parlez, c'est vous qui me l'apprenez. Ces allégations, je ne peux pas les confirmer. Harenon mi tawrike on faami programme ji ɗin donc harenon ɗo mi jouindeta audio ji ɗi mi faala en ɗin jouinande ɗo parce que mi jonnama accès jouingol ɗi 2 audio 3e jom mi décidi mi wattamo ka 2e live kono noon aɗo ɗum no yewtude ɗin fi audio ji mi sakkino noon ɗo to moƴƴa ono wonɓe lan suivre ka tawata noon buye moɗon ɗo hino yiɗi yewtereji hanɗi no partage ɗo kadi moƴƴa mbeɗe weltani on mbeɗe duwani on yo Allah newnan on onon kadi okka on ko faale ɗon kon yo Allah newnan en fof meɗen okka en laamu ngun par ce que ko ngun no ɓurɗen faalede lamɓe moƴƴuɓe faalɗen hande kaledi meɗen haray noon ko fodeya image tigi andi ko honno musata lan onon kadi ɗon andi kon musata sen ɓendini hakkille kadi en fo iɗen andi kon musata en iɗen andi kadi ko faaleɗen iɗen andi ko honto fokkuɗoɗen miɗo yewtereji ɓuri répliquade hoore fodeya image ko tawata fi meɗe yalta mbiɗe inni kanko mese bawuri ko neɓaneɓe o ɓe haɓɓay ɓe goto goto nden yewtere ɗo mi yi woɓɓe ɓuyno yalta yennayi nene ɗimmoɓe an kono ala probléme yentore ɗelan ɗon hakkille komi fala on ko yewtere andi mi yetike on a wondude jama on ɓuuri a wondude laamu ɓarorade la pallamadi hara ala ko peeyi ton réseau ji ɗin wifi en déconnectique pardon mi active ɗo vite parce que voilà mi guiti mi désactivé mo jaka ya fede mi active la wifi on ko nandirɗon noon chargeur on de branche ɓe minute ya fede on met très cher frère je vais l'activer wifi voilà ça marche ya fede mi anda siɗon nandelan ko commentaire ji voilà jonnon ça marche aray noon kono mi wi'iri noon Amara Camara e hoore ɗi mbuuɗi ɗi ɓe woni haalde fi mum ɗo 8 millions de francs 8 millions de dollars ɗi yo nanguida e muɗum ka suudu makko kanko Mamadi o yimmini délégation yahi tawimo toon hettiɗi ari ko gonga holoɗe ko gonga mi hendike kadi preuve ji ɗin fop ko gonga mi hendike audio ji ɗin fop kadi ko gonga dandi konnu so jetama menen komin adanede yewtere ɓenna ɗum ɗo partage ɗum ɗo ta partage nde yewtere ɗo ɓenna nde yewtere ɗo partage nde par ce que sa partage inde jama o jentato jonnon ɓenna nde ɗo ta partage par ce que sa partage inde hiɓe andi ko min enen ɗiɗo mi e kaari mi e maɓɓe waddi nde donc sa partage inde tum heɓa probléme ko ɗum hatta wondeji go mi yaltina audio ji go sina ɗum meɗe heɓude laawol laaɓugol min fode a image komi goto kono himɓe wonɓe lamɓe ɗowde ko ɓe buyi mi daaray ɓaytu ko gonga mon ɗaɓɓude mi daaranay mo kala mi daaranay oɗa mi daaranay oɗa mi daaranay oɗa donc kala ko mi yii ko woni haqiqa ko woni gonga mi ƴettay mi daarata fi mi oɗa miɗen welde mi yiira oɗa gonga mi ronka jaɓude gonga ka donc gonga koko ɗaɓɓete gonga koko ekkitete gonga koko wowete goɗɗo wata suttu fenande goɗɗo wata suttu wujjugol goɗɗo wata suttu jeenugol goɗɗo wata suttu jattugol goɗɗo wata suttu waɗugol piiji pankareji ko Allah yiɗa yarlaka mi torike Allah itta hen ɗum no ka leydi meɗen yo Allah ko en lamɓe moƴƴe haray noon yiltitoɗen toɓɓere no mi wi enne ɗo mi juina e audio ji holoɗe lan hoɗɗo ɗon ɗiɗon ɗum mi yetama hunde wotere condition ko tawata jamala guine o yo immo en fof meɗen tawata ko réplica ko min yewti o koyen waɗa ɗum ɗon joniniren juuɗe meɗen ɗum jama ko enen haɗi CNRD go yana ko enen haɗi ha jon o combat meɗen go jippiro meɗen neeɓi ko goduwano lanude avant 31 décembre jonnon 31 yawti en yino ɓe o naɓire laamu ngu jonnon en yii fewnoɗo ɓe yetti
ɗi mbuuɗi e juuɗe Amara Camara ko suudu makko ɗo e mardi o donc ɗi mbuuɗi ko geppi lendi probléme mum memmini par ce que solution en koye gila samedi fuɗɗimo ɗum mais laaɓude o e lendi jamma mardi ɓe yahno e mbuuɗi ɗi donc Mamadi Doumbouya o yi o sanctionnale Amara Camara fi on waɗa o sanction par ce que monde so sanctionné Amara directement ɓe nanggay mo Amara tun wawno sobude lagine parce que Amara Camara ko kanko secrétaire général de la présidence o donc ɓayle o waɗali ɗum rentoɗe e moƴƴa famon ko ɗum haɗi waɗa ɗum par ce que ɓe andi déjà ɓe fo maɓɓe ko ɓe wuyɓe si a tawilanmi komi wujjowo mi tawima ko wujjete ɗon aynata ɗum ɗo minata ɗum ɗa donc en fof meɗen noon fammi hunde wotere ɗi mbuuɗi ɗe ɓewni wolde fimum ɗum ɗon anditeɗo noon mi hiltitanoen ɗo e tarika seeɗaji woɗɗuɗo seeɗa ko tawata noon waɗi o crief créaɗo ɗo en fof meɗen en kelluno fewnude ɓe nanguno Damaru ɓe addimo ɓe nabimo ko suudu ñawiterdu Damaru nawni ha tawi wawata ɓe accitali mo yaɓgol ñawdoyo oɗo Mandiang Sidibé o nawni ɓe ƴayittimo kanko ɓe naɓimo ñawdugol koye hôtel kadi ɓe wernomo kala ko falamo wadde kala ko falamo heɓude kala kadi ko fala yaade o yahay o arta ko hôtel makko waalo o yimo woni en bon santé on sayi ɗon mi andani ni par ce que rumeur yi no yalti indi o on non maayi woɓɓe no inde o maayali jon kala ko liyal iɗen habbi rumeur lu gonga mum kam joni noon en fof meɗen en kelluno fi Damaro ko nanga ko min tu wonno kellale moɗon ko min tu wonno kellale moɗon par ce que min andi koɓe gaynide Damaroɓe aranayi heɓɓu goɗɗo e meɗen donc enen noon kelluɓe ɓen enen kelluɓe ɓen Damaro ko nangano kon miijitoɗe fota daron ɓay Damaro nangama mi yeytino minni jama ton jaluɗum waton kelluɗum ɓe jaɓali ɓe kelli minni ok lannidaɗo noon crief kon créa crief on andi ton noon Ansou Damaro kanko won noon kanko ko assemblée vice président assemblée nationale on wonno e muɗum joni noon kanko monsieur Bawour en yiɗo kanko kadi mo faala wonde président de assemblée nationale fiyata ko kamɓe toɓɓoto yawaɓe élection kamɓe toɓɓoto piiji ɗin fof ko feeta ko joni noon kanko Damaro kay ɓe seedidi e maggo ko ɗum ɓe waɗi ɓe aru direct ɓe hiltite lawol ngol ɓe créé crief o crief noon ko honno créera cuuɗi buy kosano kankan cuuɗi buy kosano dinguirayi cuuɗi buy kosano laabe cuuɗi buy kosano pita e Dalaba e Koyin e Télémélé cuuɗi buy kosano hay Conakry mais ndaare ɗino fof ko ɗi kosira la plupart ko fi suudalaji selondu yo ndu liɓe suudalaji selondu ndu liɓa noon est ce que o yi kooso cuuɗi hande kadi on kooso cuuɗi foppo accita hande kadi kooso cuuɗi foppo accita ɓay sun suudu nun ko ɓe faala ko ndu liɓama jam waali ñalli hande kadi filiɓo cuuɗi accirama noon hiltiti ɗon fayin ɓe ɓeyditi e nder on nden toɓɓere nden toɓɓere crief maɓɓe ɗon ndaare meɗe falja tellement meɗe monani o constitution on nden toɓɓere noon ko tawata crief on ha jonno mardi e muɗum kono ɓe kintinno ɗon ɓe créé hande kadi ɓenni ɓe memmintin dossier erguine andite noon fewnude ɗum noon memmintinte aɗa ɗum noon memmintinede ari usu jiga konto wonno donc ɓe ari ɓe memmintine par ce que kamɓe fof yewtuno fi on erguine ɓe ari noon on erguine ɗon on privatise ɓe erguine on sooduɓe avion ɓe fof maɓɓe hiɓe lagine sooduɗo ngal on yari juste fi inni ko fenade Alaji Selu anda fi muɗum hande o anda fi muɗum janggo aren noon hande kadi ko fewnuɗen noon comparé $1 million ɗon e o hande $7 million ɗo ko honde e majji ɓuuri ɗuɗude $7 million e $7 million ko honɗum ɓuuri ɗuɗude si feƴƴi ɗon anden ɗe galle Amara miniére ɗon ko 7 milliards de francs guine ɗen galle soda 7 milliards de francs guine ɗen galle ɗe soda $700 ɗe soda on $700 ɗon andite no wodu no mbodi ɗi Aliou Ba wonno wowlude fi muɗum monsieur Aliou Ba no jeeya ko ɓe nadirimo ko kaso par ce que fewnude wonno ko jananiri ɓe yeytinomo ɓe inni sa ari ɗo e hoore ɗi haalaji ɗi wonɗa yewtude ɗo min nangete min jogitotoma ɗo kadi hay e goto wawatama yaltine ɓe yeytino ɗum monsieur Aliou Ba sikki population Guinée e population Sénégal on ko gotum monsieur Aliou Ba inni mi immoto mi hoota ha mi yiya ko wawɗon ko wadde ɓe inni d' accord ɓe kuppi appel on par ce que ɓe yeytino monsieur Aliou Ba ɓe inni yo monsieur Aliou Ba aruɓe gollida monsieur Aliou Ba jaabiɓe ɓe inni mi salaki golliɗen kono min mi wona e kasera ɗa ɓay miɗe jogiti numéro ji moɗon miɗe jogiti contact ji moɗon miɗe andi compte golla ton miɗe andi compte tawete ɗon mi nodday on mi nelanay on mi windanay on lettre ji mi inna acce ɗum ɗo ko ɗum ɗo en fewjeday mi fewjanay on
hino jeeya ko ɓuri naatude monsieur Aliou Ba e prison sabu memmintingol ɗi 99 millions de dollars ko tawata ɓe innuno ɗin noon ko infrastructure ɓe waɗirade en anda ko infrastructure hombo ɓe waɗirade woni ko on électricité woni ko ɗin hôpital ji woni ɗin ko école ji woni ɗin laawi en yiyale fus ko ɓe waɗi de muɗum hiltiɗo monsieur Aliou Ba iwi ko jananiri o arti Laguine o jooɗi Laguine o fuɗɗi hande kadi dénoncude yewtereji politique ɗi o fuɗɗi hande kadi wadde politique makko original ɓay hari o tanqini kadi o population Guinée population Sénégal on ko gotum jaka population Guinée ko naïf population Guinée ko faible ko population Guinée koyo kellal goɗɗo ha ko e probléme ɓe hilto ɓamako monsieur Aliou Ba fewnude ɓe nangimo ɓe naade fewnude o waɗayno ɗi yewtereji makko kumpital e réflexe ne fewnude o waɗayno ɗi sortiji makko bala Samoura ƴetti téléphone makko noddi Aliou Ba woni Aliou Ba mi yiide ɗi yewtereji ma ɗiɗi wonda wadde ɗo accu si a jaɓi accu si a accali min nangete kadi jam wala ñalla min nangete min addama min nadama ɗo hay e goto wawatama yaltinde si tawi a hutiti konti monsieur Aliou Ba yewtuno ɗum ka tribune fewnude ɓe sakkitinomo nabude ko ɗuman fewnude o fewtuno e madame de la présidence o oyni min meɗe woni ɗo suno ko tawta min Aliou Ba addollan ɗo joƴƴinollan ɗo e hoore tooñe nangollan si tawi on gollitiri sariya on komi hanuɗo ɗo accitede on accitela si tawi on gollitirali sariya on ettaylan hiltintinolan ka maison central kono si leydi ndi e kambugo hiɓɓi mi innatami confirmatami inna Mamadi ko min puɓɓimo alors que mbeɗa andi Mamadi ko menen yewtimo 5 septembre ala komin conseillali mo o inni o jaaɓi si tawi o yiltike ɗum noon menen ko menen wondi e gonga kan donc si tawi honnum e honnum hawtidirama mi iwata ɗon mi tawtoya ɗum jonnon haare ɓe kondanuno monsieur Aliou Ba ɓe inni ko duuɓi 5 ɓe falanomo waɗande crier fon in oya ko ɓe sakkitori ɗon oya fallu Dumbuya inni kanko wawata confirmude ɗon duuɓi 5 ɗe donc haray au moins si tawi ɓe wawi wadde ko duuɓi 2 ɗin ɓe menti en ko duuɓi 2 kono duuɓi 5 ɗin ɓe wawata ɗum noon sina ɗum Aliou Ba ɓe kondanemo ɗo duuɓi 5 ferme jam wala kadi ñalla par ce que mi yigine goto immananokimo donc si ɗum noon feƴƴi ande ɗo noon Ammara Camara o yewtiɗo yewtere ko tawta ko président Cellou Dalein o yewtannode fewnude ɓe empêché no andi Alpha Condé empêché no président Cellou Dalein tout possible fiwata o yaltu leydi ndi donc yawno ha ɓay ɓe waɗi coup d'état ɓe wannomo interview ɓe inni honno fi président Cellou Dalein sorti makko e papier ji makko ɗe sukaɓe makko ɓe e ɓengu makko o yeetiɓe o inni fop muɗum hettete ɓe wiyande kadi président Cellou Dalein wawi yaltude o naata kala ko faala donc jentoɗo ɗo noon hande kadi ɓendino noon hakkille komi falama kon ɗo yewtude onon kadi kuppoɓe yewtereji kuppe kumparti ɗum ɗo fewno moƴƴa jentoɗo ɗollan hakkille an noon komi falama ko yewtude e hewti e tournan ko tawata sen wattana lila en fop meɗen en yanay en hewti e tournan sen wattana lila en fop meɗen en tampay en hewti e tournan se ko tawata sen wattana lila en fop meɗen en buɓɓodire asenidirta hoore e koyɗe asenidirta yeeso e ɓaawa asenidirta ley e dow asenidirta nano e ñaama ko on tournan wonɗe e muɗum ɗo ko honɗum wawata en sortude o tournan ɗo ko si tawi en jogodiri en darike en ɗaɓɓi yaltirgal en accali hay e goto en daari en trouvi solution en wawa yaltude illa ko wana ɗum en fof meɗen en ara e botodire no yiyanen si en feƴƴiri goto fus waɗata kono si en ari woɓɓe iwri yeeso woɓɓe iwri ɓawa en fotti en boɓɓodire en fof meɗen yiyanen hay e goto feƴƴata donc kono mi yewtirani ɗum ko andintingol en ɗo hunde wotere ko tawtan nde waɗi soyi mi jentinama nde kono noon ɓayi ko ɓe noddam ɓe inni mi jenti onon kadi jentoɗe ɗon mi yewtan avant que mi yewtude ɗon à la dernière minute kono waɗi ha meɗe joinde ɗi audioji jentoroɗe lan noon hakkil sakitano en yewtere nde fi honno mi wolani ɗum Ammara Camara e hoore ɗi mbuuɗi ɗo ɗi ɓe détourne ɗo fof andite taw on 99 millions de dollars ɗi ɓe sokkiri Aliou Ba yeggite fiɗi no few aren yewte ɗo somme du dernier en date fon état de 700 milliards de francs guinéens et 1000 milliards de francs guinéens évaporé à la direction générale des douanes ɗi mbuuɗi iɓe ƴettuno ɗon ko tawata ɓe naɓiriɗi boke ɓe artiri Kindia ɓe yaari Mamou ɓe immi ɓe yaari to boke ɓe yi boke ɓe ari Kindia ɓe wi Kindia ɓe arti menda honto e Laguine ɗa honto ɓe ari Kindia ɓe wi Kindia ɓe ari Mamou exactement simfa ɓay ɓe wi Mamou ɓe yaari laɓe ɓe ardi Télémélé
fewndo ɗi mbuuɗi ɗum hiɗon anndi ko jelu bonnayi ɗum hiɗon anndi ko jelu CNRD financier ɗum hiɗon anndi on annda fes hiɗon anndi ko jelu ɗi mbuuɗi ɗi ɓe ƴettuno ɗin hiɗon anndi ɗi mbuuɗi ɗin noon to no wawno gollude laawol ngol entre Mamum Peter Dalaba Labe ngol laawol ngol ɗi mbuuɗi ɗi ɓe bonni ɗo hikka ɗin noon to no wawno waɗande ɗum no ɓe wawno ɗo wadde ponji 10 ɗi mbuuɗi ɗi ɓe bonni ɗon ponji 10 ko tawata ponji ɗin ko fande ɗi ƴetta 3 km ma 1 km ma 40 de distance ɗo en tout cas mais ɓe waɗali ɗum noon en yii entre frontiére Guinée e Côte d'Ivoire en yii ngol laawol yaltirin ko hedde Gérékour en yii ngol loope on ɗeɗen yimɓe wonɓe ɓen tampuɗe ɗon yii entre Mali mbere e Labe en yii yimɓe ɓe wonɓe ɓen tampuɗe ɗon donc ɗum noon fof ɓendine hakkille moƴƴa ɓeɗo wona leydi ndi ɓe faala gollude wona avenir Guinée ɓe faala wona avenir peuple wona avenir leydi ndi wona avenir sukaɓe aroɓe ɓe janggo fiino ɓe tawira transition hara ɓe continue laawol kelɗugol kamɓe ko ɗum ɓe faala ko sayi maɓɓe moƴƴu ɓe waɗa ko ɓe faala kon joni noon ko ɗo mi faala en noon ɓeyditande hunde wotere anden jonnidire juuɗe c'est honnugol ngal jonnidira juuɗe par ce que woɓɓe goo sikka ɗo jonnidirgol juuɗe ko innugol ɗo ƴetta e mbuuɗi ma ɗum ƴetta e kaaje ma non jonnidira juuɗe ngal ko yewte ko konngol fop muɗum ko communication si communiquama haldama fottama yeetama jama on yo waɗe hunde kaari yo waɗe appliqué noon mi yawaki mawɓe meɗen min mi yawta ko ɓe kadi par ce que mi yiɗo message ko tawata Alaji Badru jentike vidéo an ko tawata ɓe inni Mamadi en ɓen on délégation maɓɓe ɓe sakkitina ɓuure ko galle maɓɓe ɓe yeetinoɓe ɓe inni sukaɓe moɗon ɓe no yawade on no yennude on andi hay on menen hay onon ɓe accade donc menen ko amen konko buude joni noon ɓay ɓe wadde on noon acce menen min toro on duwano ɗon men laamo si min laamike min golla e leydi ndi ko ɗum yiyaton ɗi laawi ko ɗum yiyaton ɗi propagande ji feɗɗiɗin ɗo laabe donc mi ala sakkitorade e yewtereji ɗum noon en aray tun ko essentiel ko mi faala Jamala Guinée on fop muɗum e hewti hande kadi ko tawata yaaɓa bunɗo on ɗo takoma on andinamo hiɗa ɗon ay bunɗo si ɗon darudi ko yaaɓu mo an kadi andinamo hiɗa ɗon Jamala Guinée on so wallidiren itten ɓeɗo e hoore ndi jawdi La Guinée no mari jawdi La Guinée no mari barki La Guinée ko woni ko La Guinée ala Sénégal ko woni ko La Guinée ala Côte d'Ivoire ko woni ko La Guinée ala Sierra Leone La Guinée ko me en yiɗe mari foore yiɗe mari ko La Guinée tun yiyata 4 région naturel e nder aduna Allah fop ko La Guinée tun yiyata ɗon La Guinée pays men on nanda e pays hay e goto e nder aduna Allah fop 4 région naturel différent les 4 différents naturel ko La Guinée tun yiyata ɗon yaha Baskot tawa soso ɓen non kamɓe ɓe feere yaha Moyen Guinée tawa ɗum fulɓe ɓe yiɓe feere yaha Haute Guinée tawa maninkaɓe ɓe yaha Fore tawa Fore chef ko La Guinée tun yiyata ɗum non ko La Guinée tun yiyata ɗum non Moyen Guinée e Baskot Fore Haute Guinée ko La Guinée tun yiyata ɗin non les 4 régions naturelles c'est La Guinée tun ko La Guinée tun yiyata ɗin non donc ɗum ɗo ko mi yeytori on ɗum ɗo ko ɓen wattan hila moƴƴa andon ko waɗa ton ko anden way enen yiɗen mari piiji sin jaɓi en jonnidiri juuɗe accen o divise accen jentagol ɓe yimɓe feetuɓe ɓe waɗoɓe propagande ji jonnidiren juuɗe meɗen en mi torike Allah yo Allah merde raison ko non ko poti ɗum active laisse il faut laisser voilà laisse mon ok je suis en yeah ok mon petit merci accoupi merde. Allô, je sais pas si vous m'entendez, désolé, c'est un petit frère qui a coupé, qui a débranché le wifi. Merde.